Ayan nga mabalin, tanagamod ko sudan. Ala. Pintan aliston ijinti balik ti manggagamod. Hanga balik inyam ka si kati unang aswang isumang ko. Apo, nana. Umay ko nga ibabawi dagiti impagamod ko kinyam dagiti listaan nagkamali at kayam ti inted. Ayan nga mabalin, tanagamod ko sudan. Ala, pagpaurek bayad ak iti doble latan dagiti ganing listaan dagiti pauragak ti karni ajay. Tatakida ka nung matay dagiti daduman ako awan to masingil kun. Madim lang kinit kita dagiti listaan ko. Ginamod ko sudan. Uray na lang nagpanag gamot. Awan ti remedyo na ajay yun kasi anuway nga taatan Diyos ko. Ada remedyo na ngom si ka mabalsan. Kas Jeno ka? Si ka makatagtakki ka da kwatan. Sakti agkapso? Oo, nagkapsot. Ipatay mo kayo. Gusto kang kadala mabaling nga di aswang nga kadwaklat ta iti ko. Sino? Ajay bit-bit. Kita man nga mabalin. Diyos ko makatuloy. At hindi ka aswang ako. At iso na lang iti. Ano mabalin? Mabalin? Madino talaban ti aswang. Ako Diyos. Awan pulos ti remedyo nan. Ori mano ti bayad mo. Awanin so dami agtatakidan makaidang tuno ko dagiti jayo. Nung marutan ngayon. Anyang tupay ngay masingil ko. Diyos ko nagtatkal dagiti pa talo nga baboy ti mi. Ay ata ti malalang ta mo kitan gwanta kan to pagamod ka lang gami nga pagamod. Mayat lang kumanod na painagan mo jiko sa si kami tinagamod daw. Gusto na nga rin din. Nakong nagkamali at talaga na panan. Nakatantang atin magpagamod.